ce drapeau devenu homme. Demain sera cette neige devenue homme. Et demain viendra dire merci au monde. Demain, on aura la gloire d'avoir été rebelle. Et puis nous reviendrons un jour sur terre. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 juin 2025. C'est une date qui marque la liberté ou encore l'indépendance dans la République démocratique du Congo. Dans des zones déjà libérées par l'AFC 123, ça a été célébré dans la ville de Goma en présence des différentes autorités de ces mouvements de l'AFC 123 Twigwanero. Et c'était en présence du coordonnateur principal Monsieur Corneille Nanga. Uvuye kuri Saint Esprit umanuka umujyi wose usa nkaho ugana Grande Barriere hariya bahita muri quartier Voruka muri Voruka yego. Hanyuma nkuko turimo kubibona rero bageze ahangaha kuri Voruka habaye umuhango ukomeye wo gutera igiti. Tugiye kugaruka kuri iki giti rero ni ukuvuga ngo igiti bateye ni igiti cy'umuvumo. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo icyo giti cy'umuvumo ni igiti n'ubundi ni ingabo. Ni nk'ingabo ikira giti nicyo kigomba gukingira uyu mujyi. Ariko yego. Nuvuga ngo ari amagambo uriya mugabo yavugaga yaturaga. Ni nka yandi yaturaga ati dore nguhaye ecumu umuhoro engabo ebyona byawe. Sinzi kurubabe ebyona byawe. Ubwo hembe na kahembe kabugunda Paul omupfumu wutu aterago hano abiturukana na kwa kure wateraga wundi kwa site nini mu cyubo cyawe none umupfumu wutu ashingago hano kuyice gumere. Kandi umuco w'ubwami n'ubundi ubona ko wagarutse kuko umwami niwe wagize uruhare bakizanye bagihereza wa musaza. Uwo musaza nyine twavuze ngo ni muze wa baraza arangije agihereza umwami aragifata na nanga nawe akoraho na ba vice guverineri bakoraho baragitera ariko bari muri ya magambo ya musaza gitongera ati nkanda turakoranga uragira guturagira gute ati wagitiwe rero uzaturebera burasirazuba n'uburengerazuba kuko urumva bagiteye mu masangano ijya kuri Serena ijya mu Rwanda na hano ati ubwo mwanzi ahikaha agwaho. Ahangaha turi ni kuri Serena Hotel Igoma, turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nitwa Jean Baptiste Nibishaka ndi kumwe na wa mugabo dukunda kuba turi kumwe cyane muri iki gice Mwana Ndake yitwa Jean Paul Rata akaba ari umunyamakuru kuri Kivu Iwacu. Ibyo ngibyo avuze nyine ni kwa kundi usanga umunyamakuru yagiye gucukumbura yageze ahantu hirya no hino mu mfuruka zose. Jean Paul bite? Ni fresh cyane. Ibintu ni fresh. Tariki 30 imyaka 65 umurundi aravuga ngo ni umunsi wo kwikukira. Ndagira ngo uhe abadukurikiye image y'uyu munsi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko umunsi wa independence wagenze. Nzi ko wazindutse nubwo najeho gatoya ngukurikiye. Yego ni umunsi watangiye wa nka AFC M23 bawutangiriye hehe? Awutangiriye mu kiliziya kuri Saint Esprit. Ni umunsi waranzwe n'igitambo cya misa harimo n'abayobozi Corneille Nanga umuyobozi mukuru wa AFC yego aba vice guverineri babiri haba Wilimanzi ndetse na Shadrack Bahati bari bahari ndetse n'abayobozi bo muri uyu mujyi wa Goma haba Maire de la Ville ndetse hari na baburugumestre babiri ndetse na mwami Isaac Katre Kahembe. Ababurugumestre b'umujyi wa Goma hari abantu batajya bakunda kubatandukanya. Hari uyu mudamu umwe tubona niwe burugumestre w'umujyi wa Goma Mukadisi wa komine ya Goma yego yitwa Mukadisi Elena. Hanyuma hari n'uyu burugumestre wundi warya wa Karisimbi burugumestre wa komine ya Karisimbi ni n'umusilamu yego tumubwira ati assalamu alaykum. Yafashije n'abasilamu kugira umurongo muri iki gihe ibintu bimeze neza kwiyunga
Aha, reka twihute nabonye n'abandi bantu muri AFC 23 nk'umuvugizi wa AFC 23 Laurent Kanyuka nawe namubonye mu bya politiki. uyu munsi ntabwo yari yambaye ikoti, Yari yambaye bisanzwe, yari yambaye ishati, ipantaro ndetse n'inkweto za Spress. aduha imaje yo mu kiliziya byari bimeze gute kubona kuri Saint Esprit harimo abayobozi ba AFC, misa yari imeze gute? Ntago bimenyerewe. Urumva nyine misa ni igitambo cya misa kuko habamo n'Eucharistia. Ubwo ni igitambo cy'Eucharistia. Igitambo cy'Eucharistia. Abayobozi ahubwo ndaza kubwira ishusho banatuye. Banatuye. Hari umusore mwamuri kumwe nabonye wari wambaye ikoti rya kaki ryiza, umusore unyororotse kabisa. Ni mubi kuri reportage z'igifaransa. Uriya reportage y'igifaransa imwe turaza kuyikoresha uyu munsi. Turaza kuyumvisha abantu badukurikiye uburyo yakoze reportage y'uyu munsi. Ntabwo ari igifaransa yavugaga bura. C'est le français. Hari ukuntu babivuga birya nyine. Ntabwo ari ukwirya, umva aba yarafashe umwanya agafata minerivare, ababyeyi bagafata minerivare bakamwohereza ku ishuri pour payer les frais scolaires. Icyo twita minerivare. Niyo mpamvu rero usanga abajene ba hano bavuga igifaransa cyiza ku buryo ucyumvise avuga ati koko uyu mwana yagiye ku ishuri, umubyeyi ntago yataye minerivare ko bose. Ariyo mpamvu wagera no hakurya icyongereza kigaca impaka. Na hano barakivuga aba basore. Gike nzakwereka ukivuga birengeje igipimo, ariko reka yenda tudatinze batagira ngo yenda turababeshya kubera ko umubano muri iyi minsi dufitanye n'abajournaliste ba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uburyo bakora reportage neza mu gifaransa. Buriya ni Kigali abantu bakundaga kuvuga igifaransa iyo bacyumvise bagira ishyari muri langage. Uyu musore yitwa Shema, akorera Voice of Kivu. Ijwi rya Kivu mu gifaransa cyiza. Reka tumwumve gatoya tubereke yuko hano bararuvuga, bavuga igifaransa cyiza cyane. Naze rero ariko aratubwira kuri uyu munsi nyine uko wagenze. Abivuga mu gifaransa. Vuga en français. Nta kibazo. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 juin 2025. C'est une date qui marque la liberté ou encore l'indépendance dans la République démocratique du Congo. Dans des zones déjà libérées par l'AFC 23, ça a été célébré dans la ville de Goma en présence des différentes autorités de ces mouvements de l'AFC 23 Twigwanero. Et c'était en présence du coordonnateur principal Monsieur Corneille Nanga, qui est arrivé tout le matin à la paroisse Saint-Esprit pour célébrer cette date de l'indépendance. Après cette messe des grâces pour cette journée de l'indépendance, toutes les autorités de l'AFC 23 accompagnées par les gardiens du coutume ou encore le Moami, le roi des différentes chefferies, ils sont descendus jusqu'ici à la grande barrière où ils sont venus pour planter l'arbre de la liberté, l'arbre qui marque la 65e année pour cette indépendance qui a été donnée pour la République démocratique du Congo. On se rappellera, c'était le 30 juin 1960 pour la première date de l'indépendance. Mesdames et messieurs, on se fixe le prochain rendez-vous et ça sera ce même 30 juin 2025 et ça sera dans la grande salle de l'hôtel Serena pour célébrer et avec toutes les autorités de l'AFC 23 et il y aura un cocktail bien évidemment. Je serai là pour les comptes de Voice of Kivu. Zungu Shema lui. Nuko twabivugaga rero Shema abibwiye abumva ururimi rw'igifaransa. Reka tubigarukeho yenda kubumva ururimi rw'ikinyarwanda, hanyuma tubabwira yuko uyu munsi waranzwe n'amasengesho. Nyuma y'amasengesho haba umuhango wo gutera igiti. Wari mumbwira yuko habaye n'umuhango wo gutura. Urangiye babanje kwifurizanya amahoro ya Kristo. Arangiye baratura. Gutura birangiye igitambo kirasozwa. Haza kubaho rero umuhango w'uko Isaac Kahembe 4 abanza gusohokana n'abantu be. Barasohoka abari babita les chefs coutumiers n'abayobozi b'umuco. Ariko nabonye harimo n'umupfumu
kubera ko batera igiti ntabwo yitwa umupfumu akuriye umuco. Batera igiti hari amagambo numvaga avuga ati akuriye umuco n'ay'umuco buriya yabivugaga mu gikumu akuriye donc ubuyobozi bw'ubwami bw'ubukumu barana abasaza abo twita inararibonye. Ni ukuvuga ngo ni wazee wa baraza. Wazee wa baraza. Buriya rero buri kintu kigiye gukorwa hari amagambo bagomba kuvuga kugira ngo nabo nyine y'ibwami. Ibwami bagira amagambo avugirwa ibwami ntabwo ari ibyari byo byose. Hanyuma bateye igiti cy'umuvumu nyuma y'urugendo ariko rwabanje kuba rurimo nk'ikilometero kimwe uvuye kuri nka 2 uvuye kuri Saint Esprit umanuka umujyi wose usa nkaho ugana Grande Barriere. Hariya bahita muri quartier Voluka. Muri Voluka. Yego. Hanyuma nkuko turimo kubibona rero bageze ahangaha kuri Voluka habaye umuhango ukomeye wo gutera igiti. Tugiye kugaruka kuri iki giti rero. Ni ukuvuga ngo igiti bateye ni igiti cy'umuvumo. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo icyo giti cy'umuvumo ni igiti n'ubundi ni ingabo. Ni nk'ingabo ikiriya giti nicyo kigomba gukingira uyu mujyi. Ariko yego. Nuvuga ngo ari amagambo uriya mugabo yavugaga yaturaga. Ni nka yandi yaturaga ati dore nguhaye ecumu umuhoro engabo byona byawe. Sinzi kurwaye byona byawe. Kahembe na kahembe kabukunda Paul omupfumu wutu aterago hano abiturukana na kwakura wateraga wundi kwa site nini mu cyubo cyawe none umupfumu wutu ashingago hano kuyice gumere tukayire cheme naho na mechi Alors, Excellence, ici c'est aussi l'effort de Goma. C'est un garçon de Goma qui a créé le ciment avec la pierre volcanique qui a fait ce monument de cette année. Merci pour la cérémonie. À cette heure, spectacle exceptionnel sur les 65 ans de notre pays. Hanyuma rero nyuma y'uyu muhango wo gutera igiti hakaba rero hari hatanzwe isaha y'isa 11 saa 10 izuzuye ko haza kuba celebration kuri Serena Hotel. Ubu tuvuga niho duhagaze dore barabona imodoka ngaha inyuma muri parking hangaha haba imodoka z'abayobozi bananga abayobozi bose ba AFC no kuvuga ngo icyama kiri hano. Cyama kiri hano. Yego. Oya. Sawa. Ibyo gumaho ngaho. Breaking news. Reka rero tube turekeye aho ngaho. Turaza gukomeza mukomeze mugume kuri Africana TV na TV wacu ni mwacu. Ariko nudakora subscribe unatudesevoir. Gusa katubibutse ko ahangaha turi kuvugirana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turi muri Kivu y'Amajyaruguru, turi mu mujyi wa Goma kuri Serena Hotel. Ngenye wagiye kuza. Wasanga tuje mubonye muri iyi video.
hano kuri Serena Hotel murabibona rero ibirori byari byateguriwe uyu munsi bikaba ari ibirori nkuko murimo mubibona rero hano mu cyumba cya Serena Hotel hari hateguwe imikino n'umukino twakita w'abartiste wakozwe n'umugabo witwa Magruar afatanyije n'itsinda bari kumwe n'umukino rero washimishije abantu bari bitabiriye sare hano ya Serena yuzuye nkuko murimo mubibona bakaba bishimye cyane rero abantu bari bitabiriye uyu munsi. Le Congo de demain commençait à se dessiner. Qui n'a pas connu Nanga, lui aussi, il se lèvera le 30 juin dans 65 ans. Ça sera dans notre Congo. Merci. Demain sera cette neige devenue homme. Et demain viendra dire merci au monde. Demain, on aura la gloire d'avoir été rebelle. Et puis nous reviendrons un jour sur terre, transformés en lion. Colonel c'était Lumumba, que Lumumba avait déjà annoncé sans le savoir. Et dans ce discours, ce drapeau devenu homme. Demain sera cette neige devenue homme. Et demain viendra dire merci au monde. Demain, on aura la gloire d'avoir été rebelle. Et puis nous reviendrons un jour sur terre. Hano rero kuri Serena birangiye abantu bose batashye ariko bishimye gusa bumvise igisobanuro cy'ubwigenge ku myaka 65 y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire ko tuganira kandi n'abaturage batuye muri uyu mujyi wa Goma batubwira uko basobanukiwe n'icyo twakita independence cyangwa se ubwigenge. Mimi naitwa Buzu Hamza, niko hapa mjini na ikara hapa karibu na boda kuu, yani ku VIP Parasi ndio nafanya kazi. Asante sana. Na hii quartier tuko ndani Anita Volcano, quartier Volcano. Tuko mu Volcano, quartier ya Volcano. Sasa leo ni nini kilichotokea hapa mjini Goma? Hapa tunaona mambo mapya, tunapata uhuru tena, leo ndo tunapata independence, yani tunafanya kumbukumbu ya independence. So tunaona mambo yote shwari sana. Tunasubiri ya kesho itakuwa mazuri zaidi. Na leo niliona sasa wakubwa kama wakubwa wa AFC M23 na wakuu wa mwami kama ni kama wale mnawaita nani? Sisi kwa Isoti wanaita vikaragosi. Yes, wale wanasogelea mwami ndio wanaita vikaragosi. Wale wanavaa nguo nyeupe. Ya white. Yes, white. Yes. Wale sasa kuvaa vile inamaanisha nini? Yani ni kusema kwamba kiongozi wao ni mwami ndio wako nyuma yake. Yani ndio tuseme kama kifanzo kama escort. Yes. Sasa leo niliona sasa kulianzia kule kanisa sasa kukakuwa wa Corneille Nanga wakubwa wa AFC M23 kulikuwa mwami kulikuwa vice gouverneur kama wa liwali sasa walikuja hapa. Sasa unaweza kumwambia mtu mwenye hakufika hapa leo ilikuwa nini hapa? Yani ni kumwambia mwenyewe leo hakufika ndio ilikuwa independence. Sasa baada ya kuja kufanya sherehe hapa kuweka mtu wa kumbukumbu balanza kutangulia Mungu akaenda kuibada wakasali na kila kitu unatangulia Mungu kusudi akuongoze na kila jambo nafanya ilikuwa vizuri zaidi. Hasa leo ndio alikuwa kuweka mti na kesho mtafika hii mti inatoka wapi? Tulifanya ilikuwa independence ya mwaka 2025. Na hii mti ilipandiwa hapa ku Volcano. Hapa mai quartier ya Volcano. Inamaanisha ni kwa nini imekuja hapa mu Volcano? Yani waanga hapa mjini Goma, hapa ndo kuna stahili.
fasi zingine sio swali kama hapa. Sasa hapa ndo kumlango kwenda mwinchi tena karibu na boda kuu. Ndio hapa ndio kuinastahili sasa mtu ikue kumbukumbu. Na kuna habari zilikuwa zinasema kama Lumumba alifika hapa na yakapanda mti pale. Lumumba ile wakati nilikuwa bado sijazaliwa. Sasa hii ndio nimeona kwa macho yangu. Yeye Lumumba alikuwa amepanda, hii imeshaezeka. Shapita na wakati naletea mpya hasa. Asante sana na Swahili nzuri sana. Sasa turudi nyuma kidogo. Hii ni miaka kama 30 na kama kutokana na hali ya maisha, shughuli kama biashara kama nini, mtu anaweza kulinganisha nini na hii independence na maisha ya watu wa Goma siku hizi? Hasa siku hizi wengi wanalia kuhusu kazi. Umati wa pesa inakuwa kidogo sana. Kazi inapungua. Yaani pesa izunguke sana. Unakutana watu wengi wanalia kazi. Hasa kidogo inapatikana haitoshi. Na tupate zaidi. Kuna vijana wengi hana makazi, na mwiko na kazi anapata kidogo, na mwanapata kazi hata ile kidogo hapati, unaona ndio inakuta